Yes, ibihe byiza rwose kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavuga ati reka makuru nge nyasanga aha. Ni kuri KTV News, ikinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe. Kikugezaho amakuru ukwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'Ibiyaga bigari. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa. Nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru nge ndifa gikayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge ni nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari nge nyine muraya makuru. Bwana Karemba Aimable hari tayari ku murongo wa telefone. Turaje ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse n'andi makuru agezweho na makuru ari kubica bigacika hirya no hino mu karere ka Afurika y'Ibiyaga bigari. Turareba hamwe rero akantu ku kandi uko ibintu bihagaze. Turabanza turebere hamwe iby'imikwabo muri Goma irakomeje. Imikwabo irakomeje. M23 yakajije umutekano mu buryo budasanzwe mu mujyi wa Goma. Nubundi byari bisanzwe nyuma yuko uyu mujyi ufashwe kuva muri Mutarama, mu mpera za Mutarama uyu mwaka, ariko noneho byarushijeho gukara nyuma yuko M23 igushije cyano mu by'ukuri umwe mu bakada bayo Magloire Paluku akaraswa rasiwe hariya muri uriya mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ntiharatangazwa rashe Magloire Paluku, ariko mu by'ukuri byatumye M23 ikaza umutekano. Turebera hamwe uburyo biri gukorwa n'ibice biri kwibandwaho cyane. Turakomoza ku makuru guturuka muri teritwari ya Walikale, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Pinga rwagati. Ubwoba bwa batashye ndavuga Bazarendo ba Janvier Karayiri aba bagiryoshimira ibyabakomeranye nyuma yuko M23 yageze itya rwose muri teritwari ya Walikale igaca igikuba. Isasu ryongeye kuvuza ubuha mu marembo y'umujyi wa Pinga. Turabikomozaho byifashe bite ku kigo cy'indege cya Pinga. Aka kanya dufite situation mu by'ukuri cyangwa se amakuru avuga kuri situation ya hariya. Turanyarukira muri Butembo, tukiri muri Nord Kivu. Mu mujyi wa Butembo ni mu teritwari ya Rubero ahitwa Malepe. FARDC yahamenye ibikoresho n'ingabo mu buryo bukomeye cyane. Rubero ku muhanda werekeza mu CNN utarinjira Butembo. FARDC nanone kandi ahanganga ikomeje gusohokamo ku bwinshi. Turagaruka muri Kivu y'Amajyepfo muri ahitwa ariko tukiri Walikale ahitwa Masingu. FARDC yahungishije ibikoresho byayo ngo ifite amakuru yuko ngo bishobora kuza kuba mu by'ukuri bidakomeza kwitwa ibyayo bitewe nuko M23 iri hafi aho. Hanyuma mu Minembwe turanyarukira ni muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Kamombo. Abarundi bagabweho igitero kitunguranye cyane na M23 cyasize rwose gihitanye abatagira ingano. Ni M23 kandi ngo yafashe abarundi benshi na Wazalendo muri teritwari ya Uvira nyuma y'imikwabo ikomeje kugenda ikorwayo. Turava imuzini muzingo. Minembwe kandi ahitwa ngo Sibatwa imirwano yasekeranyije Wazalendo na FARDC yaciye igikuba. Turakomoza ku makuru y'imirwano hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo ku rundi ruhande mu wundi mujyi ukomeye cyane wo muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma turakomoza ku isasu ryumvikanye ahitwa Kalemi n'impamvu yaryo nyamukuru nubwo ko randi rwa guverinoma Kinshasa babyita ibindi. Iyi Kalemi irimo amakuru kandi akomeye cyane, turaza kuba tubikomozaho. Hanyuma ndababwira ko kuri ubu hari ingabo za Afrika y'Epfo zikiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo byamaze gutangazwa, ariko ngo zigiye gutaha ngo zigiye kwitahira. Nabyo turaje tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Ndababwira ku makuru ngeze aka kanya mbabwira. Aha muri Walikale hari agace kitwa ngo ni Kateko. Abaturage bategetswe ikintu gikomeye cyane na M23 kubera ko ngo bigiye kubana akamaramaza. Turakomoza kuri iyi nkuru ivuga ko President Tshisekedi nyuma yuko amasezerano ya Washington DC atari gushyirwa mu bikorwa ngo yohereje intumwa i Rwanda kumenyesha ibyago ngo byashyikiye Kongo nyuma y'amasezerano ya Washington, ariko kandi nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira afatwa nk'umurwa mukuru wa kabiri wa Kivu y'Amajyepfo kwa ruhande rwa guverinoma Kinshasa wafashwe na M23. Yohereje intumwa rero ngo igende ibwire Lorenzo ibya Uvira. Turaje tubikomozeho gatanu ku kandi nandagezweho mu karere muri Afurika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Tuyagarukaho muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Mbahaye ikaze. Reka rero mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Subscribe cyangwa sabone ni kuri KTV News nta handi. Ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784832107 ni nimero yacu ya WhatsApp. Watwandikira cyangwa se kwaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye.
Bwana Karemba Aimable uranyumva neza? Ndakumva neza kandi ndongera kugusuzana nasuza abakunzi bo kuri KTV News mbabwira nti nibagira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani impagarike n'ubugingo bikomeye mu mitima yabo. Komera cyane byakomeye byadogereye murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye ubwoba ni bwose kuri societe civile cyane mu misozi y'Iminembwe aho za FDLR zikiri kugaragaza yuko zashenguye bikomeye no kuba Uvira yarafashwe. Mu misozi ya Uvira ibintu birakomeye, amatekwa zirafatwa uko umunsi ugenda uzahaza undi, abihindura abanyonzi, abihindura abakarani, abaza gusaba akazi ko mu rugo, ababa bashaka imirimo imirimo y'ubuhede cyangwa n'ubufundi bahoze ari abatikire b'abarundi ariko bakamenywa nyuma. Ibyo bikorwa byose birakomeje kandi turagaruka no mu misozi ya Kivu y'Amajyaruguru, si Warikare gusa, si Rushuru gusa, si Masisi, si Nyiragongo gusa, cyangwa Rubero cyangwa Butembo gusa. Aho hose tubabwira uko situwasiyo ihagaze, karitsiye ku yindi, operasiyo ku yindi, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Nyemerera ntidutinde mu mayira duhere mu mujyi wa Goma. Imikwa birakomeje nyuma y'urupfu rwa Magloire Paluku bikekwa ko yaba yarishwe na bamwe mu bazalendo na FDLR bakihishahisha hariya mu mujyi wa Goma. Bimeze bite ni gute umutekano wakashijwe muri ibyo bice Bwana Karemba? Goma rero nakubwiza ukuri ko ibya Goma byo ntago ari ibintu byoroshye. Nyuma y'uko Paluku agize gutya akaraswa bikomeye cyane nabo bakeka ko ari abazalendo. Aka kanya M23 yatangije gukora imikwabu idasanzwe yiyongera kuri yatangije n'ubundi yifata umujyi wa Goma. AFC polisi rwose bakomeje gukora imikwabu idasanzwe yo guhiga buri muntu wese ukekwaho cyangwa se ugaragarwaho n'igikorwa cyo gupinga AFC ba M23. Yego. Ibikorwa biri kugaragara mu misozi ya hano za Rusayo, ni ibikorwa bigaragara za Mugunga, ni ibikorwa bigaragara hano za Rutoke. Ibikorwa bigaragara hano hafi neza na za Bukumu yose ikitwa AFC polisi basa naho inshingano babeguriye ari inshingano zo kugerageza guhiga bano bantu bakeko cyangwa bavugaho kugambanira uruhande rw'ikitwa M23 cyangwa se gukora ibikorwa byo kwijandika mu gushaka buryo ki AFC M23 babakura ku butegetsi bafashe bibagoye ariko bigaragara yuko bigoranye cyane kuko aka kanya turi kuvugana amatekwa cyangwa se abafashwe bakekwaho kwifatanya na FDLR kwifatanya na FARDC. Hatangazwa nibuza abarenga 67 baza biyongera ku bandi 43 bafashwe nyuma y'urupfu rwa Paluku. Ibi ni ibikorwa kandi biri gukoranwa ubuhanga budasanzwe kuko ndagira ngo mwibutse ndetse kandi wese abakunzi badukurikirana umunsi ku munsi ko biri gukorwana ikitwa ubudasa ndetse kandi bigakorana ikitwa ikinyabupfura. Kiza cyane kimbitse kandi cyeruye. Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko umutwe w'Intare Sarambwe udashaka gucika intege ku mirongo imbere ku rugamba. Yego. Hanyuma nyuma y'urupfu rwa Magloire Paluku ese ubundi yarashwe wenyine, yari mu modoka wenyine? Urumva Kageti bari bategetinze ko uyu mugabo ari we bari burasesi yari wenyine, hari n'abandi bari kumwe nawe. Ariko Kageti yari iri kuri uno mugabo n'ubundi niwe bari bivuga yuko bamurashe abakekwaho umurasa bagera kuri 2 bafashwe ndetse kandi bakaza no kwemera harimo witwa Patrick Rufanguwa. Uyu nguyu akaba yarahoze no mu cyitwa FARDC ariko akaza kuvamo. Ariko akajyana imikoranire yayo cyane mu bikorwa byano muri Kivu y'Amajyaruguru, kavuga yuko yarafite n'ipeti rya Liyetona. Urumva ko ari umuntu wari ukomeye muri FARDC, binoroshye cyane ko yarafite imikoranire na leta ya Kinshasa. Akabamo uwitwa ngo ni Niyiga Patrick. Uyu nguyu we akaba yari umuwazalendo mukuru uvuka no muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya hano muri Masisi, ariko bikavuga yuko nawe yari afite se w'umu-FDLR. Yego. Nibyo ngibyo gahunda yo gushyingura Magloire Paluku uri kumenya ibijyanye n'ayo makuru?
Ndi kuyakurikirana neza gusa M23 bari kugerageza kudusangiza inkuru cyane, ngiye ntabwo ndi kugaruka kubabazaho byinshi cyane cyangwa kugira ngo mbimenye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ni igihe gitoya mu gihe byabibaye ngombwa rwose ntacyo no mu gikari nkakubwira cyangwa byaba biri ngombwa no muri studio umuntu akaba yabivugiramo. Nabasangiza rwose nkababwira uko gahunda ihagaze n'uwabasha kuza rwose akitabira muri uno muhango akaba yahagera. Gusa nanabibutsa yuko ari igihe cya vuba rwose, igihe cyo kumushyingura. Yego, reka twerekeze no muri Kivu y'Amajyepfo turebera hamwe iby'imikwa biri kuvugwa muri Uvira. Ariko mbere yuko twinjira, reka mbanze mbwira abantu bacu ko nyuma yuko ibihugu byinshi bikomeje kwikoreza u Rwanda umutwaro wa M23, twabwiye ibyavugiye muri Loni, ibyo Burundi bikomeje gutangaza, ibyo Kongo ikomeje gutangaza, ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Ariko umutwe wa M23 muri aka kanya wasohoye itangazo utera utwatsi ibirego by'ibihugu bikomeye bikomeje kugaragaza ko uyu mutwe ukoreshwa n'u Rwanda, ugaragaza ko imvugo nk'iyo igamije guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke, bigaha ishingiro leta ya Kinshasa rigamije kurimbura ndetse no guheza igice cy'abaturage bayo. M23 yatangaje ibi nyuma yuko kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza ibihugu binyamuryango by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda birushinja gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda ndetse na M23 cyongeye kuba cyinshi nyuma yuko izo nyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye byiko mu Rwanda kubwifatwa ry'uriya mujyi wa Uvira. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo wasohoye kuri wa gatanu yateye twatsi abakomeje kwikoreza umuryango wabo u Rwanda, ati igerageza ryose ryo kugaragaza AFC M23 nk'abanyamahanga cyangwa se abakoreshwa n'u Rwanda no guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke, bigahishingiro imvugo ya leta ya Kinshasa igamije kumaraho no gushyira ku ruhande igice cy'abaturage b'Abanyekongo ndetse no gushyira hasi abaturage bo ku rwego rwa kabiri. Hanyuma rero Kanyuka avuga ko icyo AFC 23 ihuriraho n'u Rwanda cyonyine ari ugusangira impungenge za jenoside. Uyu mutwe wasobanuye ko ari umuryango ugamije kubohora Abanyekongo wiyemeje gukemura impamvu muziza amakimbirane ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni impamvu zirimo kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bwarigize nk'inyamaswa zinyaga, bugahitamo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'iyo mu mahanga irimo n'uw'Abanyarwanda b'abajenosideri wa FDLR. Harimo kandi isukura rishingiye ku moko rikorwa na leta ya Kinshasa igamije kumaraho by'umwihariko Abatutsi b'Abanyekongo ndetse n'andi moko ya leta ya Kinshasa, ndetse n'andi moko leta ya Kinshasa yashyize mu gatebo kamwe nabo nk'Abanyamulenge ndetse n'Abahema. Indi mpamvu AFC 23 igaragaza ni imiyoborere mibi irangwa no gushimutwa leta ikora mu by'ukuri ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho abayobozi babo bibwa amajwi, bagafungwa, bakicwa cyangwa se bagahatirwa guhungira mu mahanga. Kanyuka yashimangiye ko bagize AFC 23 barugize AFC 23 barwanira uburenganzira bwabo, cyane cyane kwemererwa ubwene gihugu bwabo bwa Kongo, gutahuka kw'impunzi ndetse no kurindwa jenoside ikorwa n'ingabo zakoze jenoside ubuzifatanyije n'ingabo za leta ya Kinshasa zishyigikiwe n'ingabo z'u Burundi. Avuga ko uriya mutwe wahatirijwe gufata intwaro kugira ngo wirwaneho imbere y'ubutegetsi bwiyemeje gutsemba Abatutsi b'Abanyekongo kandi butubahiriza na gato amasezerano bwashyizeho umukono. AFC M23 kandi yagaragaje ko kuva yo na leta ya Kinshasa batangiye ibiganiro bya Doha yakunze kugabwaho ibitero
byinshi byica abaturage bigabwa n'indege z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'utudege tutagira abapilote tuzwi nka drone. Uyu mutwe kandi washimangiye ko nk'abaturage bafite uburenganzira bwo guhangana na leta yabatereranye mu gihe cyose bibaye ngombwa ko barwanira uburenganzira bwabo muri rusange. Ngibyo bitangazwa na M23 nyuma y'ibihugu bikomeje gushinja u Rwanda kuba ruri inyuma y'umutwe wa M23. M23 binyuze mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka atangaje impamvu barwana n'ikibatera imbaraga. Mu by'ukuri rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ibi ngibi uyu mutwe umaze kuba utangaza. Hanyuma reka ngarukire Bwana Kalemba Aimable atubwire noneho ibiri gukorwa muri teritwari ya Uvira. Uvira yabaye Uvira nyuma y'ifatwa ry'uyu mujyi, hari kuvugwa byinshi bitandukanye. Reka rero byose tubikomozeho gatanu ku kandi. Bwana Kalemba, nyemera tunyaruke dutembe nk'amazi rwose, tunyarukire muri Uvira. Tunyarukire muri Uvira turebe uko aba Barundi bafashwe, operation yakozwe ite, hafashwe abarundi n'abazarenda batagira ingano hano muri teritwari ya Uvira. Iminsi baye, reka turebe, ni iminsi 5-4 gutyo M23 ifashe umujyi wa Uvira. Bimeze bite? iyo operasiyo rero numvishe n'izina yishwe n'umutwe wa 23, numva ni operasiyo itangaje. Ni operasiyo yiswe ni operasiyo Kiringiti. Iyo operasiyo yitwa Kiringiti niyo 23 n'ubundi yakoresheje ikimara gufata umujyi wa Goma. Aba FDLR, FRDC, abarundi, SADC zari zihishe mu mazu, abari bihishe mu bikoni, abari bihishe mu madushe. Yakuje y'inkoni y'icyuma. Iyo operasiyo yitwa ngo ni Kiringiti rero niyo yongeye gukorwa n'umutwe wa 23, aho rwose 23 iri kuyikorana n'icyitwa societe civile iri mu bite yigaruriye. Ni operasiyo rwose bigaragara yuko yabaye operasiyo nziza inashimishije cyane. Umuturage arakubwira ati urugo rwo kwa runaka, Koromboka Joseph runaka, utuye muri quartier hafi y'umuhanda RP 1300, uvuye ku iduka ry'uwitwa Rupanguwa Hakimu, hari ahantu ruya rugo rucumbikiye abarundi bagera kuri 7, rukaba n'urugo rusanzwe ari urw'abarundi bakomoka muri Bujumbura baje mu mujyi wa Uvira baje gucuruza. Yego. Abakora umuturage akongera akubwira ati rugo kwa runaka na runaka kwa Habimana runaka rucumbikiye mu FDLR. Akaba ari na mwene wabo muri umuntu wawe cyangwa se mukuru we. Ibi rero nibyo biri gufasha 23 kugeza naho mbwingo zigera hafi 113. Yego. Za reportinze amakuru y'izindi ngo zigera kuri 91 zicumbikiye aba bantu b'abasirikare ba FDLR. 23 urabizi neza ko ikunda gukoresha icyitwa ubwenge mbere yo gukoresha imbaraga. Yego. Ibanza gutekereza ku bintu igiye gukora, uburyo ubikoremo niba bitari buze no guteza ikibazo kuri uwo muntu ucumbikiye. Tumenye n'impamvu impamvu acumbikiye abo bantu ni iyihe. Ni umutekano akeka ko ushobora kuzambuka mubi akabikora ku rwego rwo kwirengera, cyangwa nawe afite uruhare mu kwangiza umutekano w'ibice 23 yigaruriye. Yego. Ibyo rero ndakubwiza ukuri ko byakozwe n'umutwe wa 23 ararenga hafi 99. Yego. Abarundi bagera muri 40. Aba FDLR bagera hafi muri 20. Abasirikare b'abazarendo bahafatiwe aba FRDC ntibagira ingano. Yego. Kandi ubu n'aka kanya imikwabo iracyakomeje mu ngo zegereye mu mujyi rwagati za Kazinzira na za Kawezi. Amakuru mfite ndi gukura hagati mu cyama cy'intare za Sarambwe n'abari hafi y'abasirikare b'abarundi. Yego. Baravuga yuko nyuma yuko abarundi bamaze kumenya yuko M23 iri gukora imikwabo mu mujyi wa Uvira, ubu ngubu benshi muri bo bakomeje no kwikura mu ngo batumbitsemo cy'abatumikiyemo n'abaturage kugira ngo nabo batabateze ibibazo. Bakaza bakiripotinga. Yego. Abarundi rero ngo uburyo ari kwiripotingamo, arakubwira ati M23 mwanyica mwanyiza mwamfasha nanjye nkarwanira uburenganzira n'ubuzima bwiza bw'abaturage bo muri Kivu yekoneye ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Yego.
ati ariko simfite gahunda yo gusubira i Bujumbura. Ati iyo gahunda rwose ntabwo indi mu mutima. Mwaripotinga mwanyandika kuri liste y'abantu bazasubira mu Burundi. Ibyo rwose sinzabyemera, namaze kumenya icyo murwanira uretse yuko nari narabuze uko mbazayininga. Yego. Icyo nicyo kintu cyagaragaye cyane ashimishije uruhande rwa Alliance Fleuve Congo ba M23. Aho bavuze bati imikwabu twakoze muri Uvira ni imikwabu yatugiriye umumaro, kuko imikwabu yakorewe za Kavimvira, imikwabu yakorewe muri ino misozi ya za Karungu, Kitara, Shenge, Munanira no mu turere dutandukanye zano za Kiriba. Yego. Ni imikwabu rwose yaje gutuma n'undi mutwe wa 23 ugira ku musaruro w'iyi mikwabu n'ubundi iri gukora mu bice byinshi bitandukanye. Amakuru nuko ahagaze, ariko bikanavuga yuko mu gace kitwa Useni hafi y'umuhanda w'Itorosari 5 umuvandimwe wanjye rwose nanamushimira, bamwita Kalimu Hakizimana. Rero yari rwose muri bice bya Uvira, namushimira arambwira ati ariko mu gace ka Useni humvikanye urusaku rw'amasasu. Ni umutwe wa 23 watangiye gutera intambwe werekeza muri Uvira. Bikavuga yuko mu mayira yo werekeza Baraka, bikavuga yuko wakomeye mu gukora n'aba FDLR bari muri bino bice bya Useni bitsinze muri biriya mu isanganya y'imihanda RP 1043. Abana ariko anyandikiye ngo 23 rero ngo yarashe icyitwa ba FDLR n'abasirikare ba FARDC iri kugerageza kwinjira mu misozi yegereye Useni. Birumvikana yuko urugamba n'ubundi 23 iracyarukomeje. Yego. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma reka nanone tugaruke, turacyari Uvira ariko amakuru saya se. Ahubwo ariko tunababwira yuko urugamba rwo kwinjira Baraka rwakomeje, kuko urumva yuko niba Useni n'uri ni ku muhanda wa Tusinari 5 hafi y'imihanda RP 1047 mu masanganya y'imihanda ahuriwemo n'uriya muhanda uva mu byerekezo byariya za Baraka werekeza kuri ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. 23 n'ubundi ikomeje gukora inzira zose nziza zishoboka, ikomeje gufungura amayira kandi nijya kwinjiramo izajya kwinjiramo abarundi n'abasirikare ba FARDC bayikuyemo. Ku munsi wa Joseph FARDC na Wazalendo barwanira hariya Baraka ndani. Icyo bakora barabanza bakareka bakisiranamo, kuko biravuga yuko barwana bapfa ibuye ry'agaciro. Mu Wazalendo no mu FDLR yahageze akabona ikimenyetso cy'uko ahantu hari amabuye y'agaciro, dore ko n'imvura yaguye rwose banagaragara hejuru. Nabo bahita bafata umwanzuro bakavuga bati igikoresho dufite tujye kugikoresha ducukura ibuye ry'agaciro. Yego. FARDC nayo ikavuga ati mwabagabo mwe muracukura amabuye y'agaciro n'ubuzima mufite ari ntabwo koko ibyo bintu murabona birageze he, bizabageza he? Yego. Ubwo rero bakwanga kumvikana, dore yuko n'ubundi buriya muri Turadubunu ubona birukankana bahetse muri biriya bikapu, ubona birukanka bahetse n'iriya midimu. Ikintu batabura ni icyitwa urwagwa rwitwa Mangwende na za Gasigisi, ntihaburamo Kanyanga Kasikisi. Hari niyo numvise ngo ni Ngondoro niba ngo bayikora mu bigori. Sinumva se ari izibahohora. Ndakubwiza ukuri ko rwose ibintu bitoroshye. Amakuru avuga ko Wazalendo na FARDC ku munsi wa 5 barwanye, bapfuye ko ngo FARDC ngo inyeshyamba za Wazalendo zageragezaga kwambura FARDC intwaro. Kandi urabizi ko no mu bice bya Sange hariya muri Uvira barwana nicyo bapfaga. Bapfa ko FARDC ngo yahunganye intwaro muri za Ruvungi igashaka kuzambukana yinjira muri Uvira, kandi M23 iri mu nzira zerekeza Sange ngo bakanga guhagarara bwuma. So rero nibyo ngibyo impande zombi biravuga ko ngo zapfushije Abazalendo bagera kuri 26 ngo bahasize ubuzima, aba FARDC bagera ku 9 nabo bahasiga ubuzima, niko amakuru abigaragaza. Gusa ngituza ryagarutse hano muri no mujyi wa Baraka, niho bari barahungiye ubwo birukanwaga muri teritwari ya Uvira. Abatarambutse Bujumbura bagiye muri Baraka, hari n'abaherekeje za Kareme za hariya mu bice bya za Moba.
Hanyuma bwana Kalemba tubwire ahitwa Kamombo abarundi bagabweho igitero gitunguranye na M23 ngo byaba byariye amazi nk'ibisusa bwana Kalemba. Rega ngewe bwana Kayinamura nagiye nkubwira nti iyi misozi yaba muri Minembwe nubwo ubona abasirikare ba FARDC bagerageza kuyigaragaramo, bagerageza kwica abaturage, bagerageza buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagaragaze ko bashaka guhangana, ariko navuga yuko rwose ni amaburakindi. Ni amaburakindi kuko impamvu ari amaburakindi, niba Uvira yaramaze gufatwa agace kari strategique kakanafunga n'imisaga abasirikare ba FARDC ibihumbi n'ibihumbi bari Bujumbura, niba imisozi y'imwenga tubwirwa yuko ahitwa za Kasoki hafi y'imihanda nka Rotelsunari kabiri hafi y'amahurizo y'imihanda RP 1925 ujya za Bisembe na Ruriba hari abasirikare ba M23. Nzibira ahitwa Kabugi, ahitwa Wangoyi, Matare n'ahitwa Nyabantu, na za Kasongerwe n'ahitwa za Tubindi na hariya za Nduba, hafi y'umuhanda 1985. Yego. Niba uyu mutwe uhari, ibyo bice byitegeye Minembwe yose. Yego. Uvira yitegeye Minembwe yose ndetse n'indi misozi itandukanye yitegamiye Minembwe. Ni ukuvuga ngo Murundi umusirikare wa FARDC arimo hagati. Uretse kuba yavuga wenda ngo hariya zashe ubundi mvuga yuko Tubunde Airport kuba itari no kuvamo, ni ukugira ngo M23 irebe icyo FARDC yibwira n'ibizafata umwanzuro ikakurira za rutemikire rikayivana ku bushake. Nicyo ngende kubona. Ni gute wambwira ngo ugiye kurwanira Kamombo mu misozi y'Iminembwe ngo ugiye kwica abaturage ku ruhande rwa FARDC? Ureba ibirometero bikeya uva za Kamombo ugana hariya za Kigongo muri hafi na Uvira, ngawuse ni katari ibirometero bigera no muri 50. M23 kubizi neza yuko imaze kumenya amakuru yuko umutekano muke mu bice bimwe birimo abaturage babo ko itakubabarira, ugakora icyitwa ibikorwa by'ubwitanyari za Kamombo cyangwa ubice byegereza kuko na Murembe. Aha rero Kamombo FARDC yagabweho igitero n'abasirikare b'intare za Sarambwe baturutse ahitwa Nemba. Aba baturutse Nemba nibo abandi bari bamaze iminsi bavuye mu misozi hariya za Mwenga ahitwa za Karundu, hafi y'umuhanda uva Minembwe uri hagati mu mashyamba mu mutekerezo bigana za Mwana na Nzombe. Hanyuma binjira mu misozi ya za Kamombo. Yego. Ibyo bakoreye cyitwa Murundi bamucucumye. Amakuru mfite nuko nta kompara ryavugiye icyitwa Gashoka ariko cyavuze n'imbunda z'Isirayeli kugira ngo badatera ubwoba abaturage. Nibutse yuko ibice ejo bundi abarundi bigeze kubigaragaramo basheringa muri iriya misozi, basheringa mu baturage. Nubwo amakuru tutagarutseho cyane, umwanya wari muke umuntu ari gushakisha amakuru. N'indi mbunda zenguruka mu bice byinshi bitandukanye kugira ngo amakuru nyatohoze. Nicyo cyatumye umutwe w'intare za Sarambwe uvuga uti reka twinjire muri ibi bice. Yego. Tujye gutabara bari abaturage bacu kuko bakomeje gutabaza bavuga yuko bagoberewe cyangwa bakomerewe. Aho ndakwibutsa yuko abaturage batuye Kamombo abafite icyitwa umutekano rwose bahawe n'intare za Sarambwe. Bari kubyina rwose igisirindi. Buriya abaturage batuye hano za Minembwe nkundire bafite ibyishimo ukuntu bakubita ingoma bakabyina igisirindi. Bavuga bati warahabaye mana. Bati warahabaye Gitare. Warahabaye cyagihe rwose. Aha ngaha rero ni mu Minembwe. Ni Minembwe rwose. Hari n'ahitwa ngo ni Sibatwa. Imirwano yasakinije wazana na FARDC yarangiye ite bwana Kalemba ko yumvikanye muri kano gace? Aba bagabo rero ntabwo bareka kwiturana muri gabwana munyamakuru Kayinamura. Aba bagabo ikintu cya mbere bapfa, hari igihe bapfa ibiryo baba basapurayingiye biba ari bikeya ku rugamba. Umurundi akavuga ati ngewe rwose si ibi biryo ni Ndayishimiye wabyohereje, yabyohereza abahungu be, tugomba kubisangira. Yego. Bagapfa ibyo baba bibye. Ibyo baba bibye birimo ibyo bibye abaturage cyane cyane muri ubu butabuza bari gukora.
nyamuneka rwose ahasibatwa ni agace rwose kari strategike, ni agace kari hagati y'Ruwako kakaba hagati y'Akakomba n'Akatembo n'Amarungu n'Akarenga n'ahita Kitenge yego ni Kitenge rwose. ariko ngira ngo rero amazina y'iminembwe banza rwose banabita bitewe n'imico abaturage batuye hano Kitenge abagore baho ni abanyabitenge bakunda gukenyera ibitenge mu buryo ikindi kintu bamudodeyeho ngo ngwiki ngo hari ukuntu bigenda bite? ni hari ukuntu bafite ukuntu bahambira tuno dutambaro tw'ibitenge cyangwa agakenyera igitenge amoko agera kuri 3 y'ibitenge yego ukagira ngo ni igitenge kimwe. ubanza ari nayo mpamvu baturukira izina ngo ni Kitenge, kuko nungeze kumva bavuga ngo hahoze hitwa Mwezi, n'ubundi aka gace kahegereye kari hafi y'umuhanda RP imbere Magana-3 hafi y'isanga ry'imihanda Route Nationale 5 uva Uvira werekeza za Baraka yego. aha rero sibatwa icyitwa Wazalendo yego bisubiranyemo n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. birangira bite? barasanye ngo icyitwa Wazalendo zigera kuri 16 umuntu wabimbwiye ngo ati ku munsi w'ejo habaye kurasana n'ubundi sibatwa n'uyu munsi byongejeho hari 16 uyu munsi ngo hapfiriye abagera kuri 24 yego. Kari benshi. Urakoze cyane. Reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo twihuta cyane, amakuru ni menshi kandi igihe ni gito cyatujyanye. Tugaruke muri Nord Kivu. Ahanga muri Nord haravugwa ubwo ariko tukiri muri Kivu y'Amajyepfo muri ziriya nzira za Baraka werekeza Ikaremi so bageze mu ntara Tanganyika hariya cyane rwose. Karemye buriya uribuke yuko itangatanze cyitwa Tanganyika bwose buriya amakuru yatatu igihugu iti buriya Umurundi ari gukora tuzamwataka tumuzenguruke tumwatake dusa naho tuvuye Tanzania tumwatake tuvuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tumwatakiriwe mu nzu. Hari n'ibice byo muri Kalemi bivuga ko ngo byagezemo M23 gusa ku munsi w'ejo hari amasasu yumvikanye ahantu kuri gereza yo mu mujyi wa Kalemi ndetse amasasu menshi rwose yakuye imitima abaturage. Baravuga ati M23 hise yerekeza iwacu kandi byaba bimeze biti. Ubwoba ni bwose muri Kalemi na Magingaya. Hari amashusho yakwirakwiye yumvikanamo urusaku rw'amasasu, umwe mu baturage akavuga ko ngo abagororwa ngo bashatse gutoroka gereza. Hari n'ababyise ko ari ibitero bya M23 ngo byo guteza commotion hariya muri Kalemi. Umwotsi mwinshi ngo wumvikanye wagaragaye muri gereza. Abel Auguste Amundala ni umujyanama wa Christian Kitungwa, guverineri w'intara Tanganyika, niwe wavuze ko ngo bagezaho biriya byabereye ariko ngo ni imfungwa zashakaga gutoroka, ariko igiko cyari cyacitse hose M23 yabitunguranya akakanya muri ubu buryo. Reka buriya nka Kinshasa bariyo ntabwo ari ibintu bitunguranye cyane. none se buriya Uvira uzi yuko abayinjiyemo ari bariya wabonye baturutse za Ruhungi na za Sange cyangwa za Kamanyura, n'ubundi Uvira bari basanzwe bayirimo. Haravugwa indege z'intambara za Sukhoi zaturutse mu Burundi zongeye kurasa mu Minembwe nk'uko M23 ibitangaza bwana Kalemba. Ndabona bivuzwe kandi biteye ubwoba. Zagabye ibitero bikomeye mu midugudu ituwe n'abanyamurenge kuri uyu wa muri urukera rwo kuri uyu wa Kangaheda. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 16 Ukuboza. Biteye ubwoba. Ibintu biteye ubwoba n'impungenge. Ni Sukhoi 25 zaturutse Bujumbura zarashe ku baturage hariya mu bice by'umurenge. Ntago turamenya icyo byangije abo niba hari abo zishe, ariko turakomeza kubikurikirana 5/5 mu makuru yacu ari imbere turaza kwibabwiraho. Hanyuma tubwire ahitwa tugaruke muri Nord Kivu tubabwire ibya Warikare mu marembo ya Pinga isasu ryavuze ndetse ryavugije ubuhuha mu buryo bukomeye bwana Kalemba. Pinga nayo turaza kuririmba tombe.
mu gihe gitoya buriya njyewe iyo ngeze muri Warikare kuko ngirayo n'imiryango kuko ujya wumva n'izina Karemba rikomoka n'ubundi rikomoka kuri kano gace ka Karembe. Nanjye buriya ndi umurembe. Njemere. Nanjye ndi umurembe. Ni ukuvuga ngo rero makumyabiri nyuma y'uko yinjiye muri ya misozi ya za Karembe ikinjira za Marimo, ikinjira ahitwa za Fatuwa, aka kanya biri kuvuga yuko yinjiye mu gace kitwa Sebeko kari hagati ya Pinga kakaba mu majyaruguru y'ahitwa Peti. Iyi Sebeko rero bikavuga yuko makumyabiri yagabye ibitero kugira ngo irebe yuko FARDC nibuza yagerageza kwa divansa gakeya yinjira za Peti na Burayi, noneho makumyabiri nayo igahita yinjira muri Pinga iturutse Fatuwa na Bukumbirwa mu burengerazuba n'ubundi bwa Pinga. Yego. Imirwano none se byarangiye bitebwa na Karemba? Imirwano rero yaje kurangira n'ubundi makumyabiri aka gace ka Kibako makumyabiri ikibitseho. Uko FARDC abasirikare bari muri utu duce byaje kurangira bahikuye. Nyuma yo kutumvikana ku rugamba ku bari baruyoboye, bivuga yuko urugamba rwari ruyoboye n'umusirikare w'umukoloneli ukomoka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bita ngo ni Ishimwe Fiston. Nka data. Aho ngaho ni Pinga ya Warikare. Ahitwa Masingu FARDC yahungishije ibikoresho byayo kubera ubwoba. Bimeze bite? Masingu rero FARDC yazanye ibikoresho byinshi cyane, n'ubundi ni gahunda yo kwerekeza muri ya misozi yegereye za Moriri, gahunda yo kwerekeza za Kabamba, gahunda yo deployinga mu byerekezo n'ubundi byerekeza hano kugira ngo iriya misozi zazanyengera abahayi bayicungemo umutekano, kuko makumyabiri n'ubundi iyo ifite gahunda yo gufata Warikare yose, nubwo abantu benshi bavuga Pinga nka centre ifite icyo isobanuye, ukavuga Pinga kuko ari centre izwi ibamo ba FDL benshi, ariko ndakubwiye kuri ibintu bitoroshye muri rusange. Bahuyishije ibihe bikoresho babijyana he bwana Karemba? Nuvuga ngo ibikoresho biri kuzanwa byiganjemo atrarizi, intwaro nyinshi zitandukanye, dore yuko buriya FARDC n'ibikoresho rwose baba babifite. Yego. Ariko buri urabizi yuko iyo bari guhungisha ibikoresho akenshi babijyana hano mu misozi ya za Mutakato, Mpofi na za Ishunga. Kuko n'ubundi niho hantu ubona yuko makumyabiri isa naho iri kure cyane muri pozisiyo zayiherereye. Okay. Hanyuma muri Warikare tutaravayo hari amakuru nayo nakiriye ahitwa Kateko ngo abarwanyi ba AFC M23 ni byanditswe na Actualité.cd ivuga ko ngo abarwanyi ba AFC M23 barasaba abaturage bo midugudu ya Kateko ni muri groupement ya Ikobo ngo basabye guhita bava mu mudugudu wa Kateko, ngo bahawe ultimatum y'iminsi 3 ndetse ngo bari babwiye kuvayo kuva ku wa 4 ngo babe bagiye. Abo barwanyi ngo batangiye ngo cyangwa se ngo batangaje iriteka cyangwa se ritegeko ku baturage bavuga ko ngo hari abazarendo babatera mu gace ka Ikobo bakoresheje inzira inyura muri Kateko kugira ngo hagamijwe rero kugira ngo bagere hagamijwe kugira ngo bagere mu yindi miji. Kubwabo ngo uyu muhanda ugomba kuba ubusa kugira ngo bawusuzume cyangwa se banoze umutekano. Abaturage baho rero basanzwe bari mu bibazo bikomeye by'ubuzima n'imibereho, ubu ntibakimenya aho berekeza, kandi iki biri kuvugwa ko rwose kwimurwa ku gahato ngo byabagezeho ingaruka kuko ngo ntago bari babyiteze, ngo ntaho bafiteho kujya. Societe civile ya Warikare yamaganye iki gikorwa cya M23 ngo cyo kwimura abaturage ku gitutu, bagaragaje impungenge ku ngaruka zizagera ku baturage basabwa kuba kure y'imirima y'abatungaga. Ibi kandi si bishya kuko ngo mu hitwa Canjikiro ni muri Kisimba n'ubundi abarwanyi ba AFC M23 ngo bari barasabye abaturage kwimuka ku gahato ngo berekeze muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru bavuga impamvu z'imirwano. Ahangaha rero nibyo ngibyo biri gutangazwa. Tubwire tunyarukire muri Lubero naho udusogongeze ku makuru yo guturuka muri iriya teritwari ya Lubero yo muri Nord Kivu nayo. Utubwire mu by'ukuri kubijyanye n'amakuru aturuka ibutemba ahitwa Marepe FARDC yahamenye ibikoresho n'ingabo bwana Karemba, byagenze bite? FARDC ikomeje kuzana imisambi y'abasirikare b'abahibu special force, kandi ikomeje kuzana aba banakonda abayikozi
bigaragara no mu bikoresho byinshi muri misi bizanwa za Kabiyabo ndetse no mu misozi ya za Marepe. Nuko uyu mutwe wamaze gufungura ibice by'ingenzi bigizwe n'umuhanda route nationale gatanu Rupero Musenene. Umuhanda FRDC ufite ubwoba yuko uyu mutwe mu gihe wamaze kuwukuramo n'ubundi bizaba abana akaga gakomeye. Hanyuma hari indi nkuru yavuzwe muri Rubero. Harya nihe ku muhanda werekeza mu CNN FARDC ikomeje gusohokamo. Iri gusohokamo zakatwa muri biriya misozi nyuma y'uko mamoko dufashe Katero na Masereke. FARDC iri gusohoka zakatwa ariko nanone biraturuka ku bwumvikane bukeya buri guturuka ku basirikare bari muri ziriya pozisiyo. Ubona yuko n'ubundi Wazalendo FARDC byaba ari aba basirikare bitwa ngo ni abakomando. Ubona yuko batari kumvikana cyane izi za Wazalendo babita ngo ni z'abaringa ku rugamba. Wazalendo nabo bakita abasirikare ba FARDC yuko ngo ahubwo ngo ari bo bagaragaza yuko bashoboye ngo ari bafata ku rugamba bakabaroha. Nibyo ngibyo rero reka ngushimire cyane sigare mbabwira naya ariko nasoza. Gerese niba hari ikindi watubwira. Hari igiherutse Rucuru? Kereka imikwabu za Kagera za Kinyamboho no mu tundi duce dutandukanye iri kuvugwa ariko nayo itavugwaho byinshi cyane. Nta kindi kintu kidasanzwe gihari. Reka ngushimire cyane. Urakoze cyane. Arakoze cyane Bwana Kalemba Aimable. Tugana ku musozo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyemeje ko zimwe mu ngabo zacyo zoherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye UN muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zirimo ishami rikoresha kajugujugu CHU n'ingabo zo mu mutwe udasanzwe ushinzwe gutabara byihuse QRF ngo bagiye gutaha. Ku itariki ya 5 Ukuboza umuyobozi wa SANDF ushinzwe ibikorwa bihuriweho Lieutenant General Sifiwe Sangweni yatangarije ibi imbere ya komisiyo y'inteko nshingamategeko mu by'ukuri ni GSCD nkuko biri kugenda bigarukwaho ni kuri Operation Mistral umusanzu wa SANDF mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku itariki ya 5 Ukuboza 2025. Mu kiganiro kigufi yavuze ko umuryango w'abibumbye ufite ibibazo by'amafaranga mu butumwa bwawo butandukanye ibyanatumye habaho kugabanya abakozi n'ibikoresho harimo no muri MONUSCO. Kubera iyo mpamvu rero ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri MONUSCO zahagaritswe muri uyu mwaka zirimo ishami ry'akajugujugu hamwe n'ingabo zo mu mutwe wo gutabara byihuse ikizwi nka Quick Reaction Force. Ingabo za batayo ya Afurika y'Epfo zo muri Brigade ishinzwe gutabara byihuse Force Intervention Brigade zagabanyijwe. SANDF rero izakomeza gutanga umusanzu mu mutwe ushinzwe ubutasi uzwi nka Tactical Intelligence Unit wa Force Intervention Brigade FIB, kandi aba bantu bategura gusimburwa. Ibi biba buri mezi biba mu mezi 12. Hanyuma umuyobozi mukuru wa Freedom Front Plus Walter Wynand Wassel aherutse kubaza Minisitiri w'Ingabo Angie Moskega icyo abakozi ba SANDF bagumye muri Congo bakora. Yasobanuye ko muri Operation Mistral abakozi ba SANDF boherejwe mu rwego rwa batayo ya Afurika y'Epfo harimo ishami ry'ubutasi, itsinda ryo kwimura mu kirere abakeneye ubuvuzi, ishami rya kajugujugu hamwe n'intumwa hamwe n'umutwe wo gutabara byihuse. Moskega yarushijeho asubiza ati umuryango w'abibumbye UN uri mu nzira zo kugabanya ingabo zoherejwe muri MONUSCO ziva mu bihugu bitandukanye byatanze umusanzu w'ingabo mu buryo bw'ibyiciro, aho gahunda ya SANDF yari iteganyijwe gutangira guhera ku itariki ya 4 Ukwakira 2025. Mu kiganiro yagesheje kuri komite ishinzwe ingabo n'abahoze mu gisirikare PCDMV ku itariki ya 12 Ugushyingo ku mikorere yayo y'igihembwe cya mbere n'icya kabiri mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026, Minisiteri y'Ingabo DOD yavuze ko QRF cyangwa se Quick Reaction Force iri kuzinga kandi ko iri mu nzira yo gusubira muri Afurika y'Epfo, kandi ishami ry'akashugujugu Igoma ryafunzwe risubira mu by'ukuri muri Afurika y'Epfo ku itariki ya 1 Nyakanga mwaka wa
2025. Tugana ku musozo w'aya makuru, reka mbabwire ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yohereje intumwa i Rwanda kumenyesha ibyago byihariye ngo bihangayikishije amasezerano ya Washington DC nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira na AFC 23. Kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza, Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo mu karere Floribert Anzoloni Isilokechi yakiriwe i Rwanda na Joao Emmanuel Gancarves Lourenço, perezida wa Angola ndetse n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe UAU uriho ubu. Nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola, yaratwaye ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bugenewe umugenzi we wa Angola Joao Emmanuel Gancarves Lourenço ni nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira wafashwe n'inyeshyamba za AFC 23. Guverinoma Kinshasa ivuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Nubwo hari ingamba za diplomasi zikomeje gufatwa ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Intumwa idasanzwe ya perezida wa Kongo ariwe Floribert Anzoloni ikiva mu biganiro yatangaje ko ubutumwa bwa perezida we bwerekeye cyane kwangirika gukomeye k'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'ibitero bya vuba byakozwe na M23 ngo ishyigikiwe n'u Rwanda. Yongeyeho ko ibi bibangamira cyane amasezerano y'amahoro yasinywe mu cyumweru gishize i Washington DC hagati ya Kongo n'u Rwanda. Amasezerano ayo Perezida Joao Lourenço yari yagiye kubera umuhamya. Iyi nama kandi ibaye mu gihe umujyi wa Uvira ufatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane mu rwego rw'umutekano wa Leta ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo umaze kwigarurwa n'izi nyeshyamba za AFC 23. Ibi byatumye zongera imbaraga n'ubushobozi bwo kugenzura ibice byinshi byo mu Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, kuko Uvira nk'ubwo ngubwo ni urufunguzo rukomeye rushobora gufungura inzira igana mu gice cya Grand Katanga ifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Kongo. Kwiyongera k'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo byabaye icyarimwe kwemezwa ko amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo aya masezerano yaragamije gushyigikira no gukaza ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge nk'uko ngo byifuzwaga n'abahuza n'abafatanyabikorwa batandukanye b'ibihugu byombi, ahubwo ibintu byarushijeho kuba bibi, hakiyongeramo no gushinjanya hagati ya Kongo n'u Rwanda ku bijyanye n'uwaba bafite uruhare mu kwangirika k'umutekano uriho ubu ngubu. Nyuma y'ifatwa rya Bukavu muri Gashyantare, Leta ya Kinshasa yari yaragize Uvira icyiciro cy'agateganyo cy'inzego z'ubuyobozi mu bice bya Kivu y'Epfo byari byakigenzurwa na Leta ya Kinshasa. Kuba AFC 23 rero yari igaruriye umujyi wa Uvira bifatwa nk'uko ngo byatangajwe na Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi ngo nk'igisebo gikomeye kuri Washington, kuko ngo byaba nyuma y'iminsi mike nyuma y'isinywa ry'amasezerano yaragamije kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru. Mu by'ukuri 5 kuri 5 turakomeza kubana.